Dobar dan svima u Gospodu. Okupili smo se u ime Gospoda Isusa Hrista da služimo Bogu jutros i brat Daniel će nas pozvati da namjenski dođemo Bogu. Dobro jutro. Kao poziv izabrao sam 46. psalam. I u ovome psalmu vidimo dva poziva, vidimo ispovedanje, da je Bog veran, da je dobar. I pročitat ću, psalam se nalazi na 543. strani u ovim latiničnim izdanjima. Božja reč kaže ovako: Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se u nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati, da bi se zemlja pomjestila i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova. Nek se planine tresu od vala njihovih. Potoci vesele grad Božiji, sveti stan Višnjega. Bog je usred njega. Neće se pomjestiti. Bog mu pomaže od zore. Uzbucaše narodi, zadrmaše se carstva, ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Gospod nad vojskama s nama je, branič je naš Bog Jakovljev. Hodite i vidite djela Gospoda, koji učini čudesa na zemlji. Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi i kola sažeže ognjem. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. Gospod nad vojskama s nama je, branič je naš Bog Jakovljev. I ovo je jedan psalam koji treba da nas ohrabri, da, kao što počinje, da je Bog naša utočišta i naša sila, pomoćnik u nevoljama i brzo se nalazi. Mi smo sakupljeni ovde da ispovedamo tu istinu da je Bog naš Gospod. Također smo ovde jer psalam poziva na slavljenje Boga. Vidimo 3. stih, 4. potoci se vesele i da su ljudi pozvani da se vesele pred Bogom. Također, s druge strane vidimo u 10. stihu da je narod pozvan da se umiri pred Bogom i da pozna da je on Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji, kaže Gospod. I mi smo ovdje zaista da to ispovedamo, da damo Bogu slavu i hvalu, da tražimo pomoć jer se brzo nalazi, da ispovedamo da je Bog naša utočište, naša sila i kada nam je dobro u životu i kada nam je loše i kada dobijemo loše vesti, kada je naše srce tužno i kada je naše srce srećno, Gospod je Bog. Utolite i poznajte da sam ja Bog, da sam uzvišen po narodima. I ovdje vidimo opis ovih dela koji je Bog učinio i znamo da se sve to najviše i u potpunosti obistinjuje u Isusu Hristu. I mi smo tu kao njegov narod skupljeni da damo Bogu slavu i hvalu, da ispovedamo da je on Gospod nad vojskama, da je on s nama, da je on naš Bog. Bog Jakovljev je naš Bog, da nam je on utočište, da nam je sila, da nam je pomoćnik u nevoljama. I zato se nećemo bojati, kaže ovdje 2. stih. I zaista moj poziv svima nama je da slavimo Boga i da također u molitvi, u tišini poznajemo Boga, da ga upoznamo, oni koji nisu, i da možemo da mu odamo slavu i hvalu onako kako njemu pripada. Neka je Bog sa nama ovoga jutra i neka nam pomogne u svemu tome. Amin. Da se pomolimo Bogu. Bože, mi ispovijedamo da ti si Bog i da si ti naše utočište i sila i pomoćnik. Bože, mi smo bili u velikoj nevolji grijeha i ti si nas izbavio. Ispovijedamo to da smo zgriješili, ali da se oslanjamo na Gospoda Isusa za oproštaj grijeha. Bože, mi ispovijedamo da u tebi nemamo strah, makar šta se dešavalo okolo nas. Ti si s nama, Bože, i mi smo došli tebi
i želimo da te bliže upoznamo jutros. Pomogni nam, Bože, da te bliže upoznamo. I Bože, pomogni nam da te proslavimo kroz sve što činimo, kroz molitve, kroz čitanje, kroz pjevanje, kroz tvoju riječ, kroz materijalno davanje u kasu. I Bože, molimo se za svu našu braću i sestre širom svijeta. Molimo se da bi ti bio proslavljen, da bi tvoj narod uvidio tebe i proslavio tebe, i molimo se da mnogi koji još nisu upoznali tebe bi upoznali tebe danas kroz slušanje tvoje riječi, kako se propovijeda širom svijeta i čak kako se propovijeda ovdje jutros i prenosi na internet. Bože, budi proslavljen, molimo se u ime Isusa Hrista. Amin. Mi ćemo pjevati Bogu. Uzet ćemo da pevamo. Možete naći pesmu broj 8. Utjeha
Gospod svemoćni, ti si Gospod svemogući, znam da svaki moj dan vodiš ti. Vjerujem iscijelitelj si, vjerujem ti me podižeš. Vjerujem izbavitelj si, vjerujem da imam sve u tebi. Bog si moj jedini. 131. Blagoslovi ga, dušo moja, proslavljaj Gospoda. Kao nikada do sada ime mu proslavljaj. Zora sviće i dan se budi, vrijeme je da zapjevaš. Šta god dan donese i šta god život nudi, nek pjesma čuje se do sutona. Blagoslovi ga, dušo moja, proslavljaj Gospoda. Kao nikada do sada ime mu proslavljaj. Ljubavi izborna gdje si, tvoje srce dobro je. U slavu tvoju ja ću stalno pjevat, razloga bezbroj moje srce zna. Blagoslovi ga, dušo moja, proslavljaj Gospoda. Kao nikada do sada ime mu proslavljaj. Tog dana kad me snaga izda, kad dođe kraj i vrijeme je, beskrajnu pjesmu ja ću tada pjevat. Godina bezbroj i do vijeka. Blagoslovi ga, dušo moja,
dušo moja, proslavljaj Gospoda, kao nikada do sada, ime mu proslavljaj, ime mu proslavljaj, ime mu proslavljaj. 115. Sve što bješe drago srcu mo, što je životni spunjavalo, sve što bješe smatrano uspjehom, postalo je po sve bezvrijedno. Sada kad tebe poznajem, za mene ti si sve. Gospode Isuse, moja radost pravedna, kako volim te. Želja srca je da te bolje znam, budem tvoje dijete nađeno, vjerom prihvatim nezasluženo, kao tvoje pravednosti dan. Sada kad tebe poznajem, za mene ti si sve. Gospode Isuse, moja radost, pravednost, kako volim te. O da spoznam tvoj vaskrsenja moć, da te upoznam u patnjama, prođem i kroz smrt kao ti, Gospode, i da živim s tobom zauvijek. Sada kad tebe poznajem, za mene ti si sve. Gospode Isuse, moja radost, pravednost, tako volim te. Sada kad tebe poznajem, za mene ti si sve. Gospode Isuse, moja radost, pravednost, kako volim te. Amin. Nastavljamo čitanje kroz Božje riječi. Nalazimo se u poslanici Rimljanima u sredinu 2. poglavlja, strane 1003.
Čitat ćemo od 17. stiha pa do kraja. Gle, ti se zoveš Jevrejin, a oslanjaš se na zakon i hvališ se Bogom i poznaješ volju i izbiraš što je bolje, jer si naučen od zakona. I misliš da si vođ slijepima, vidjelo onima koji su u mraku, nakazatelji bezumnima, učitelji djeci, koji imaš ugled razuma i istine u zakonu. Učeći dakle drugoga, sebe ne učiš. Propovjedajući da se ne krade, kradeš. Govoreći ne čini preljube, činiš preljubu, gadeći se na idole, kradeš svetinju. Koji se hvališ zakonom, a prestupom zakona sramotiš Boga. Jer se ime Božje zbog vas huli u neznabošcima, kao što stoji napisano. Obrezanje pomaže ako zakon držiš. Ako li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje neobrezanje postalo. Ako dakle neobrezanje pravdu zakona drži, zašto se ne bi njegovo neobrezanje za obrezanje uzelo? I onaj koji je od roda neobrezan izvršuje zakon, osudit će tebe koji si sa slovima i obrezanjem prestupnik zakona. Jer ono nije Jevrejin koji je s polja Jevrejin, niti ono obrezanje koje je s polja na tijelu, nego i ono Jevrejin koji je iznutra i obrezanje srca duhom, a ne slovima. To je obrezanje koje je hvala ne od ljudi, nego od Boga. Mi vidimo da ovdje Pavle iznosi argumente da smo svi mi izgubljeni bez Boga. Prošlih puta smo čuli da neznabošci niti mogu negirati Boga, niti se mogu pravdati time jer nisu čuli za Božji zakon. Jer prošli put smo objasnili zbog čega to. A sad vidimo da se okreće Jevrejima. To su ljudi koji su imali privilegiju da odrastu u zemlji koja je imala neku tradiciju slavljenja Boga. I oni su čuli o Bogu, čuli o Božjim dijelima, čuli su Božji zakon. Međutim, to nije dovoljno. Ako nemaju srce za Boga, ako nisu izvršitelji toga zakona, ako ne slijede Boga, oni su izgubljeni isto kao i ovi neznabošci. I vidimo, ovi Jevreji su mislili za sebe da su dobri, da oni mogu biti učitelji ostalim narodima, da su oni vođi slijepcima. Međutim, mnogo je lakše biti učitelj zakona nego tvoritelj zakona. Mnogo je lakše reći poštuj roditelje nego poštovati roditelje. Pavle ih hođe upozorava na njihovo licemjerstvo. Jer mnogo je bitno da naša dijela potvrđuju naše riječi umjesto da ih negiraju. I zato imamo ovdje jedno veliko upozorenje i za njih, a i za nas. Da li se zbog nas huli na ime Božije? Jer kad kažemo da smo hrišćani, da smo vjernici, šta naša dijela kažu o tome? Šta će ljudi koji nas gledaju misliti o nama i o Bogu kad nas vide? Zaista jedno veliko upozorenje za sve nas. Potom vidimo da Pavle govori neke stvari vezano za obrezanje. Mi znamo da je obrezanje bilo znak da pripadaš jevrejskom narodu. Međutim, velika je razlika da li samo fizički pripadaš jevrejskom narodu ili duhovno pripadaš jevrejskom narodu. Ako duhovno pripadaš jevrejskom narodu, ti si član Božjeg naroda. A ako samo tijelom pripadaš jevrejskom narodu, onda nisi član Božjeg naroda. I mi vidimo da to obrezanje nema nikakvu važnost tjelesno, jer ako si tjelesno obrezana, ne slijediš Boga, ti nisi dio Božjeg naroda. Tako da neka nam Bog pomogne da mi obrežemo naša srca i da slijedimo njega i slavimo ga i svjedočimo za njega. Slava njemu. Amin. Mi ćemo se moliti sad za šire potrebe, kao iz ovog teksta što smo čuli. Molit ćemo se za Milana i porodicu Petra Mikovića. Molit ćemo se zahvaliti za Petkovski, za njihovu godišnjicu. Molit ćemo se za onu situaciju, one nesreće kod Kapinog polja. Molit ćemo se za stanje u društvu, jer vidimo da je haotično, za vlasti da rade šta trebaju da rade u vezi COVID i drugih stvari. Zahvalit ćemo se Bogu i molit ćemo se za nasušni hljeb i da se pomolimo Bogu. Bože, čuli smo Tvoju riječ i molimo se, mi ispovjedamo naš grijeh i također ispovjedamo da se mi ne oslanjamo na nikakav obred ili činjenje naše, nego zaista se oslanjamo na Gospoda Isusa.
I Bože, Ti si nam rekao da tragamo za nova srca, a mi se oslanjamo na Tebe, da si nam dao nova srca i molimo se da bi živjeli u novini života. Bože, puno stvari se dešavaju okolo nas, molimo se za Miković porodicu, da bi bio s njima kako tuguju za smrt Petra i znamo da naš prijatelj Milan je naročito pogođen i u tome budi sa njime. Bože, molimo se za porodice, rodbinu momaka koji su nastradali u nesreću na Kapino polje, budi s njima, daj da zaista se oslone na Tebe oni koji su živi, budi s njihovim porodicama, da zaista vide Tebe. Molimo se za Makicu i za njenu sestru i porodicu, da bi bio s njima i da bi oni gledali na Tebe u ovu tužnu situaciju. Bože, znamo i vidimo sve više svađe, prepirke, nesloge u društvu i zaista se molimo da bi ljudi vidjeli da jedino rešenje nije neka politička partija ili rešenje političko, nego pravo rešenje za sve probleme si Ti. I molim Te, daj da ljudi gledaju Tebi, a ne nečemu drugome. Bože, molimo se da bi bio sa onima koji vladaju, da bi im dao mudrost, da donose dobre odluke i molimo se za ovu koronu, da bi Ti djelovao i da bi ljudi djelovali da prevaziđemo. Daj da Tebe slavimo i služimo u sred korone, a onda daj da budemo spremni da i Te služimo kad mjere popuste i molimo se da bi dao ta tehnička sredstva kao vakcine i druge stvari da budu podijeljene na pravo vrijeme. Bože, molimo se za naše porodice, oni koji ne poznaju Tebe, molimo se da bi se obratili Tebi i upotrebi nas. Bože, molimo se za nasušni hleb i to što podrazumijeva za poslove, da možemo da radimo i da živimo. I za one koji imaju radnike i saradnike, daj da postupaju na slavu Tvoju ispred njih. I Bože, za one koji si pozvao da budu đaci, studenti, majke ili nešto slično, da budi s njima i neka oni čine svoj posao na Tvoju slavu. Bože, pomogni nam sad da čujemo Tvoju riječ, pomogni nam da vidimo Gospoda Isusa, pomogni nam da vidimo koliko smo blagosloveni. Molimo se u ime Isusa Hrista. Amin. Mi nastavljamo propovjedi iz Evanđelja po Jovanu. Nalazimo se u onaj dio koji se zove prolog, prvih 18 stiha prvog poglavlja. To se nalazi na stranu 938. Ovo je jedan od veličanstvenih pasusa u Sveto pismo. Zaista na jednom sažet način vidimo Evanđelje i Gospoda Isusa. Prošli put smo gledali 14. stih. Slavan Bog, pun istine i blagodati u nas. Imali smo jedan biblijsko-teološki pregled i vidjeli smo da je Bog bio sa svojim narodom iz početka. Vidjeli smo da kad su Adam i Eva pali u grijehu, da je Bog rekao da će biti sa svojim narodom i onda smo pratili to kroz čitavo pismo. I onda vidjeli smo kako ta velika istina je ispunjena u Gospodu Isusu i u konačno stanje i sada. Zapazili smo i spomenut ćemo to opet danas, da kad vidimo i riječ postade tijelo, tu vidimo tu divnu istinu utelovljenja i vidimo hipostatsko jedinstvo. I to je jedna hipostasno jedinstvo. Hipostasis znači lice ili osoba u osobi Isusa Hrista.
imamo i ljudsku prirodu i božanstvenu prirodu i to je duboka tema. I rekli smo da ćemo dublje o tome i da vidimo važne sabore koje su opisali tu istinu iz Svetog pisma. To ćemo negdje uraditi, nećemo danas, jer želimo da završimo ovaj dio, ovaj prolog od 15. do 18. stiha. I 14. stih je jedan prelazni stih. S jedne strane vidimo vrhunac onoga što je rečeno do sada i riječ postade tijelo, a sad od 15. do 18. stiha imamo dalje obrazloženje ono što je bilo ranije i ono što je u 14. stihu. Ovo je zaključak i vidjet ćemo da svaki stih nam pokazuje Gospoda Isusa. Dakle, pročitat ćemo od 15. do 18. stiha. Jovan svjedoči za njega i viče govoreći, ovaj bješe za koga rekoh, koji za mnom ide, predamnom postade, jer prije mene bješe. I od punosti njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću, jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista. Boga niko nije nikad vidio, jedinorodni Bog Sin, stoji u stvari, koji je u naručju očinom, on ga javi. Dakle, zaključak i velika tema ovdje je Isus nam daje u izobilju. I vidjet ćemo da ovdje imamo otkriveno Isusa. I prvi puta se riječ Isus spominje, ime vlastito u Evanđelje po Jovanu. Vidjet ćemo onda ko je Isus, vidjet ćemo da nam Isus daje blagodat za blagodat i otkriva nam Boga. Isus nam daje i onda vidjet ćemo da smo mi svi primili. I to je Evanđelje. Ove kategorije se preklapaju i u svemu vidimo Evanđelje. Dakle, prvo Isus otkriven. Riječ koja je postala tijelo u 14. stihu, veličanstven, pun blagodati i istine, sad nastavljamo i Jovan svjedoči za riječ, za onaj koji je postao tijelo u 14. stihu. I Jovan svjedoči za njega i viče govoreći, ovaj bješe za koga rekoh, koji za mnom ide, predamnom postade, jer prije mene bješe. Svjedoči, opet to važno tema, onaj koji govori istinite činjenice koje lično poznaje. I ne samo da svjedoči na neki ravnodušan način, nego ovdje kaže viče, i to je dobar prevod, može i objavljuje jako i silno. Opisuje onoga koji za mnom ide, i to je jer je Jovan prvo počeo svoju službu prije nego što je Isus. Sjetite se svrhe Jovanove službe. Jovanova služba je bila da se pripremi put za Gospoda Isusa. I onda Jovan se pojavio na sceni prvo, tako reći, u javnu službu, ali onda kaže predamnom postade. I to je, on je preuzeo prvo mjesto. Iako sam ja prvi izašao, Isus je preuzeo prvo mjesto. On me je nadmašio. I onda imamo veliki razlog, jer prije mene bješe. I onda ovdje u ovu riječ bješe povezujemo se sa prvim stihom, u početku bješe, već bješe riječ. I riječ bješe u Boga i Bog bješe riječ. Ona bješe u početku, već tu. I onda Jovanovo svjedočanstvo ovdje
nam je predstavljeno da nas podsjeti da je Isus taj koji bješe, jer on bješe, on je ispred Jovana. Sad, koliko je Jovan razumio detalje od toga, mi ne znamo u ovom trenutku, ali autor evanđelja, Jovan evanđelista, nam ovo stavlja ovdje da vidimo tu vezu i da se opet podsjetimo, Isus je božanstven. On je onaj koji bješe iz sva vremena. I onda to da je Isus vječan i Bog vidi se vrlo jasno u 18. stihu. Sad, u našem prevodu kaže Bog niko nije video nikada u Karadžiću jedinorodni sin koji je u naručju očinom on ga javi. Ali najstari grčki manuskripti i rukopisi imaju jedinorodni Bog na jedan vrlo jasan način. Ovaj čuveni Paparus, P66, Bodimar, najstariji izlomak od Svetog pisma koji imamo, jedan od najstarijih ima taj tekst. I onda velika većina prevoda i na engleskom i na našim jezicima tu piše Bog, kao recimo Šarićev prevod kršćanske sadašnjosti, Čarnićev prevod, savremeni srpski prevod, svi ti imaju jedinorodni Bog. I ja vjerujem da to treba da bude tu. Neki manuskripti to nemaju, nego imaju jedinorodni sin. I s jedne strane tu nemamo protivriječnosti, jer istina da je Isus Bog ne zavisi na ovom tekstu. I istina jeste da je jedinorodni sin. I u prepisivanje lako bi bilo da se prepiše jedno i drugo i nećemo da ulazimo u sve te detalje. Ali ako vidimo tu jedinorodni Bog, onda vidimo tu taj fini inkluzio, to fino okvirenje, što ono što je počelo u 1. stihu završava se u 18. stihu. Ali opet, trebamo da znamo to, trebamo da znamo da na ovoj tački manuskripti se razlikuju, da naša vjera ne zavisi od toga i da nema nikakav problem u tome i da u svakom slučaju iz 1. stiha također vidimo da je Isus Bog. Dakle, ovdje imamo otkriveno, to jest naglašeno ponovo ko je Isus, vječni Bog. A onda imamo otkriveno u vezi Isusa, to jest naglašeno ponovo ono što smo već vidjeli u 14. stihu, i onda to je što ovaj pasus nadograđuje se na onaj 14. stih. U 14. stihu vidjeli smo da je Isus pun blagodati i istine. I sjetimo se kad kaže da je pun blagodati i istine, Jahve, kad se pojavio Mojsi, rekao je Jahve, Jahve, i onda ponovi njegovo ime, da je spor na gnjev i kaže pun hesed i emet, pun blagodati i istine. I onda kad Isus kaže, i kad ovdje kaže za Isusa da je u 14. stihu da je pun blagodati i istine, opet vidimo Isusovo božanstvo, ali ipak da vidimo da opet se ponavlja da je Isus pun blagodati i istine i ovdje je više da djeluje i da daje i da je nastalo blagodati i istina u njemu, ali ipak opet zapazimo svjedočanstvo koje je Isus onaj koji je pun blagodati i istine u 16. stihu. I od punosti njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću, jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista. I onda vidite kako ovdje zaključak se nadograđuje i naglašava. A onda u 17. stihu imamo otkrivenje da je riječ Isus, da je riječ koja je postala tijelo Isus, jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista. To je o kome smo govorili ovo čitavo vrijeme, a ovo je prvi put da se vlastito ime koristi.
Bog riječ, Bog sin koji je postojao iz vječnosti, onaj koji je preuzeo tijelo, zove se Isus. I u Isusu, u osobi Isusu, u lice Isusa imamo i božanstvenu prirodu i ljudsku prirodu, savršeno, bez miješanja. I ono što kažemo za jednu prirodu, možemo da kažemo za osobu. Znači, ono što kažemo za Božju prirodu, možemo da kažemo za Isusa. Ono što kažemo za ljudsku prirodu, možemo da kažemo za Isusa. Ne možemo primijeniti božanstvene djelovanja ljudskoj prirodi, ali možemo da kažemo da primijenimo božanstvo. Sve što se kaže za božanstvo možemo kazati za Isusa, jer u tu osobu, u to lice, u tu hipostasis imamo to jedinstvo. O tome ćemo detaljnije jedan drugi put, ali ovdje smo htjeli da vidimo to, a da nastavimo da vidimo ovaj čitav pasus. I gledat ćemo u budućnost o Halkidonskom saboru i divne stvari koje su izašle iz toga. Duboko, ali slobodno, Isus je onaj koji nam pokazuje sve. Dalje, u vezi otkrivenja Isusa imamo da je Hrist u 17. stihu. Hrist je grčka riječ za hebrejski Mesija, pomazanik. Mesija je titula za Isusa i ne možemo odvojiti Mesiju i Hrista od Isusa i sve što je u Isusu. I onda u 18. stihu imamo opet jedan fini završni okvir sa prvim stihom. U prvi stih kaže, u početku bješe riječ i riječ bješe u Boga i Bog bješe riječ. Ona bješe u početku u Boga ili sa Bogom. I onda opet vidimo ovdje Isus u Boga ili sa Bogom na kraju 18. stiha. Bog niko nije video nikada, jedinorodni Bog koji je u naručju očinom. On ga javi u naručju očinom. Isus je bio sa Bogom i u naručju govori o intimnost i bliskost iz početka. Dakle, ovaj pasus nam naglašava ko je Isus. Da je Bog vječni, da je pun blagodati i istine, da je Isus, da je Hrist, da je bio sa Bogom, ali ovo nije nešto statično, da je Isus ovo negdje daleko od nas, nego sad vidimo da iz te punine, iz toga ko Isus jeste, on nam daje od sebe i on daje sebe nama. I onda sad hoću iz ovog pasusa da pazimo da nam Isus daje blagodat za blagodat i otkriva nam Boga. Ono što Isus jeste, on nam daje. U 16. stihu kaže i od punosti njegove mi svi primismo ili uzesmo blagodat za blagodaću. Isus je pun iz punoće. U Isusu je punina. On ima sve. I iz njegove punine on nama daje sve. U Efežanima 1.3 kaže blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom, duhovnim na nebesima kroz Hrista. I ta punina koju Isus daje opisuje se kao blagodat i istina. Sve što imamo od Boga imamo blagodaću i istinito je. I to je što velika parola reformacije bila sola gratia, samo blagodat. U 17. stihu imamo jedno poređenje sa Mojsijem.
jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista. Svakako Bog je davao blagodat i istinu kroz Mojsija. I Bog je Mojsiji otkrio sebe blagodaran i istinit. Ali u Hristu imamo puninu toga. I možemo to lako vidjeti i to Jovan nam pokazuje kroz tu riječ istinitu i šta to znači. Ne znači da nije bilo istinito za vrijeme Mojsija, ali znači da u Hristu imamo ono krajno, kao recimo, Bog je dao svoj narod hleb u pustinji, jel tako? Manu. A onda Isus kaže, znači da li je Bog davao nešto istinito da ljudi mogu da jedu svom narodu u pustinji? Normalno da jeste. Ali onda Isus kaže, ja sam istiniti hleb. I onaj koji pije, na drugo mjesto, onaj koji jede od mene neće da žedi, neće da gladni. I onda vidimo to što je bilo u Starom Zavjetu je bila jedna slika onoga što će biti puno i mnogo veće u Novom Zavjetu. Blagodat za blagodat. I onda u 16. stihu imamo to, mi svi uzesmo ili primismo blagodat za blagodat. Jedan za drugom. Iznova, non stop. Sve što nam treba. Prvo, blagodat na neki način da vidimo Boga, blagodat oproštenja, ali onda sve drugo slijedi. I Bog nam daje iznova. I to je evanđelje, i to je velika istina, blagodat za blagodaću. I onda vidimo u evanđelje po Jovanu kako Bog pokazuje to, kako Jovan pokazuje da Isus daje vino u drugo poglavlje, da objašnjava i otkriva Nikodimu i daje njemu, da daje Samaričanki i pravu vodu. Ona ima vodu, ali on joj daje još bolju vodu, nudi. Čovjek koji je hrom. Hoda, hrana za 1000. Čovjek koji je rođen slijep. Isus daje iznova blagodat za blagodat. Nije uvijek što mi mislimo, ali uvijek što je najbolje. Velika istina koja slijedi iz ovoga je bez Hrista mi smo prazni. Bez Hrista nemamo u izobilju, nego smo siroti. A u Hristu stalno se ispunjavamo. Ovo je evanđelje. I ovo je što želimo da prenesemo ljudima, da oni mogu misliti da imaju neko zadovoljstvo, ali to što imaju je blijedno i nije pravo, nego ono što je pravo je u Bogu, u Isusu. I Isus daje blagodat i istinu. I Isus daje blagodat za blagodaću. Isus u 18. stihu ne samo da daje blagodat i istinu, nego specifičnije kaže da daje da vidimo Boga. Boga niko nije vidio nikada. I onda tu imamo vrlo jako, da nema tu dileme da li je neko vidio Boga. Jedinorodni sin koji je u naručju očinom, on ga javi. I glagol za on ga javi ovdje je eksigiome, od čega mi dobimo našu riječ eksegeza. I onda kad nam Isus javlja Boga, Isus nam javlja jer on jeste Bog i on je bio sa Bogom, ali on nam javlja na jedan način, objašnjava da ga razumijemo.
vrši egzegezu, da mi razumijemo ko je Bog, otkriva, pokazuje i to sa autoritetom, jer ova riječ isto na grčkom ima nijansu sa autoritetom i voditi. I onda Isus kad govori Tomi, kad govori sa Filipom, ranije i sa Tomom kasnije, ali kaže Isus u 14, jesam li toliko dugo sa vama da još nisi došao da me poznaješ, Filipe? Onaj koji je video mene je video Oca. Kako možeš da kažeš pokaži nam Oca? I onda Isus nam pokazuje ko je Bog. I on je jedini koji nam pokazuje ko je Bog. Isus je rekao, ja sam put, istina i život, niko ne dolazi Bogu osim kroz mene. I onda ako ti neko kaže da je vidio Boga i da će sad da vam objasni kakav je Bog, bježite, maknite se od takvoga. A nažalost imamo puno takvih. U poslanici Jevrejima, u prvo poglavlje, imamo jedan divni pasus koji sve ove istine ponavlja. I ajmo da pogledamo poslanicu Jevrejima, prvo poglavlje, i zaista vidjet ćete koliko fino pasuje i paralel je sa ovim. Dakle, poslanica Jevrejima, prvo poglavlje. Ja nađem ovdje u 1070. Bog, koji je negda mnogo puta i različnim načinom govorio očevima preko proroka, i tu možemo slobodno uključiti i preko Mojsija, je li tako? Govori i nama u posljedak dana ovih preko Sina. Bog sebe otkriva preko Sina, kojeg postavi nasljedniku svemu, sve je u njemu. Kroz njega i svijet stvori. Jesmo li vidjeli u Evanđelje po Jovanu da je Isus stvorio svijet? Koji budući sjajno slave i obliče bića njegova, Bog, Isus je Bog. I noseći sve u riječi sile svoje, učinivši sobom očišćenje grijeha naših, sjede s desne strane prijestola veličine na visini. Vraćamo se Evanđelju po Jovanu, 938. Isus je sve ovo što smo vidjeli, Isus nam daje i učinio sve ovo što smo vidjeli, daje nam blagodat i istinu, daje nam blagodat za blagodaću, daje nam da vidimo Boga. I onda, iako se ne spominje u ovom tekstu, ovaj tekst je ovdje da bi slijedio ono što slijedi i vidimo da taj Isus koji nam otkriva Boga daje sebe na krstu za nas. I jedino sa oproštenim grijehom i sa novim srcima onda možemo da vidimo Boga i da živimo u tu blagodat Božiju. I onda Isus također daje da primimo Svetog Duha. Sveti Duh koji nam također otvara oči i srce da primimo Isusovu riječ, da vidimo Boga i da živimo u blagodat. Sveti Duh nam povezuje nas sa Hristom, sa Isusom, u kome imamo sve. I onda, posljednja tačka ovdje, mi smo svi primili. Isus nam daje u izobilju i mi smo svi primili. U 16. stihu kaže, i od punosti njegove mi svi uzesmo ili primismo blagodat za blagodat. I onda ovo opisuje vjernike. I ovo nije imperativ, ne kaže idite,
i učinite to, to i to, da bi dobili to, to i to. Nego ovaj tekst je tekst evanđelja i tekst blagoslova. Mi svi primni smo, indikativ, bogati smo, imamo svaki duhovni blagoslov koji smo već pročitali iz Efežanima, blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Hristu. I onda vi koji ste se oslonili na Boga, vi ste primili. I deo hrišćanskog života je da više shvatite šta sve imamo u Hristu i da živimo u tu istinu. I hrišćanski život je bogat život, život blagoslova, život istine, život sa Bogom. A ako ste prazni, ako niste vidjeli Boga, ako niste doživjeli njegovu blagodat, prvo, da znate da su vam grijesi oprošteni, pa onda sve drugo. Bog vas poziva. Bog daje u izobilju. Bog daje blagodat. Bog daje istinu. Bog daje da upoznamo Boga. I onda ako niste, dođite njemu. Vjerom, vapite, kažite, Bože, želim biti tvoj. Bože, želim tvoju istinu. Bože, želim vidjeti tebe u Hristu. I Bog takve molitve uslišuje. Primili smo blagodat na blagodat i u Hristu vidjeli smo Boga. Bog niko nije vidio nikada, jedinorodni sin koji je u naručju očinom, on ga javi. Mi smo vidjeli i primili to svjedočanstvo. I mi vidimo Boga. Vidimo ga u njegovu riječ, vjerom. Znamo i razumijemo Boga. 1. Jovanova 5.20, a znamo da Sin Božji dođe i dao nam je razum da poznamo Boga istinitoga i da budemo u istinome Sinu njegovom Isusu Hristu. Ovo je istiniti Bog i život vječni. I onda mi vidimo Boga i volimo Boga i želimo Boga. I zadovoljni smo sad da ga vidimo vjerom. Ne da ga mi vidimo na neki način koji ne možemo, jer Bog je to rekao, ali zaista ga vidimo vjerom. I poznajemo ga, jer je Gospod Isus izvršio egzegezu u naša srca da ga razumijemo. A jednog dana ćemo da ga vidimo još više, jer ćemo imati proslavljena tijela. I na to čeznemo. Dakle, vi koji ste se obratili Hristu, nastavite da uživate u njegove blagodati, da rastete u poznavanju Boga. A vi koji niste, dođite da vidite Boga po prvi put u Hristu. Mi ćemo da završimo propovjed danas s tim što ćemo zajedno da čitamo ovaj prolog i imate štampano tu prvih 18 stihova. I čitat ćemo na ovaj način. Ja sam nećemo čitati izmjenično svaki stih, nego ove pasuse koje su na neki način povezane. Ja ću čitati ove pasuse koje nisu u masnim slovima, a zajedno ćemo čitati pasuse, stihove koje jesu u masna slova. Je li to jasno? Ja ću nemasna, a zajedno ćemo masna. I onda ćemo završiti s blagoslov namijenjen iz ovog teksta. U početku bješe riječ i riječ bješe u Boga i Bog bješe riječ. Ona bješe u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo i bez nje ništa nije postalo
što je postalo. U njoj bješe život i život bješe vidjelo ljudima i vidjelo se svjetli u tami i tama ga ne obuze. Posla Bog čovjeka po imenu Jovana, ovaj dođe za svjedočanstvo da svjedoči za vidjelo, da svi vjeruju kroz nja. On ne bješe vidjelo, nego da svjedoči za vidjelo. Bješe vidjelo istinito koje obasja svakog čovjeka koji dolazi na svijet. Na svijetu bješe i svijet kroz nje posta i svijet ga ne pozna. Kojima dođe i svojga ne primiše. A koji ga primiše, dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji vjeruju u ime njegovo, koji se ne rodiše od krvi, ni od vole telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I riječ postade tijelo i useli se u nas, puno blagodati i istine. I vidje smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od Oca. Jovan svjedoči za njega i viče, govoreći, ovaj bješe za koga rekao, koji za mnom ide, predanom postade, jer prije mene bješe. I od punoće njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću, jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista. Bog niko nije vidio nikad, jedinorodni sin koji u narječju očinom on ga javi. Neka vam Bog da zaista živite u blagodat i istinu koju Bog daje, da vidite Boga i da rastete u njemu. Amin.